Kinong di Madan Kibahapo Kashatri Jungka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Hak arpun rutarik kilashim yakarai bansangi ano shisundan ban pendon kam yaki plastik bat kaju kapor kilashim pat yakarai ban pendon kam no daki pelajan nang nesya khamat. Habai keren bat kinong tok kubor u General Secretary Jungka Seng u sien thaba ulakan tui kinong tit jing tit bakidai ban rahi yala ki jongki pla habaki wan shayo shahat habalik siulik tada hayodu ne haba tit jing tit na kinong di Madan namar banadu mta kasngi kinong di Madan kinom songshu ikinoi kinok jing di haki pla plastik. Tengi wan hang ni ban pun snow ba ngidon ke jing snow kya halor ka plastic pollution la da kisnem ngila ya perkhan namar ka jing jakhlia ham tam lei ki ka jing block kinala ro gadai na ka plastic ki tu cheki wa ki marat ki babam jibam kiltip ya ka plastic gadai ki bam ki yam tengi ngila ju perkharu na ka por hakano ka rukom te kamdei ka basok ban ong ban si sentan ya ka plastik ni re gilaya shong gilaya perkhan ban nia persang niong to ini persang ban ini le ting e halor kan ka plastik ban ini persang no ban pendon kam daki pla daki ni ki pelajan dapat ngi kenturu ya ki customer ki bawan ki jing hero bat sobha bakin warna da ipla nang ba nginyo ban yakun halor kali ka plastik bat rungkat ya kiwe ki member ki ba shong di jing di lang ki member ki jong ni hinong di Madan ki ba di kwai ro ya ki ro ngakat pat bakin pendok don kam da kisla koi kam dei ka basuk ya kiwe ki jing di kum ya kado ka rewat ya ki turu ngidang ya perkhat hi ngidang ya tai ngidang ya kren hi ba to nginya sedang ba nginya bu da iwe i kerja Q steel la nei di container ayu ladakin wan thiet hakasien baning kong tengin batai be bape nakaliang jungi te inong dijing ding inom I plastic shoe iso bahat hit ni basong do takata next time pinda wan thiet kinwa rabiang dai ijo nang bakanum base ang kalong kumni sampai pon dali sikit kan he mo kan ba di yang ne wat kini ki mall ro he ladakin rak lala jom ki ada ka pelajan bat kaptiet ya ka pelajan ti kadi kata ni kabani ong ba lada pai pa ki kloi ban kiet pelajan ni kan he kam parai kim chen ji e ban kiet ka dor khat something ka khat something ka dai kadai tek ka bai lut bai jan bat bai so khat something ka kiet nang ba ki kiet churne kiet so ne kiet jan ne kinum sim plastik bagi member kam chuban ai plastik kani kadai tang ka jing stang kam dei basuk rengi kwa ban terpat ni ko ye barok nang sang kani kadai pun jumi barok ladangin stang mentah ladangi su apa nang dawan do danda na sa central government mentah taong ban na si tarik lain kang ti kam don jing wat hap mi hinangi hi ban ni hap how pilat hinangi Yo i makani basu slap tang kat turu kat no sleum kadai ba kinala kiwa kadai kila tak semam tak hanyut terner batu kamtam ek plastik kawai ru hoi kadai kila ya teitan kila ya kuruk ya kiwa jongi tak tei ndrei ni hapan sedang nang nang kani kadai tang kadai sedang nang yo isi bat ni ko ge kadai hi kadai kerpat sabaro ban ya corporate lang bat kani ka hawkers association na bakir persang hai bentala jom ban long ye kani ka slong ni ba koi ka basuba bat ka bam num don pan kani ka plastic pollution ipla ni suya de tap ini ki jan bat ki don ki kena samla ki basu hayo di ba bit ni apa kan asin supaya basu ndai kumiyong isin ladang iyo pijan da si ki bread no mo pijan sem ki kesha kan hampat susu namakan ka jinglut kan ditang ka basu ladang ki bri ki wakwa pan unit buat lai kapor jongki kanang basu long man kontak wan be hayo la kan du ni ki but pila ru ban ya rap ka basu